Coitada da gorda, tira do ombro dela. Ei, tia Lucinha, hein? Não, ela tá mais pra Janaíra. Limpa a Janaíra, Lelé. Вот поэтому, Ухин все это увидел, сидит балдеть. Он говорит, ни дыма, говорит, ничего я не вижу. Сразу иду в подвал, и через шахту лифта наверх, да. Пришел Лазаревич, я только пришел. Isa! Я пришел. Нет, там здание не сгорело, и когда появляется пламя, при температуре 70, Vai no banco ali, Lelé. No banco, Lelé. Aqui no balcão, que altura que tá deve aqui, mano? Lelé, no banco, Lelé. Rápido, vai acabar a bateria da máquina. Tá filmando? Tô. Não deu uma ordem, né, pra você estar nessa altura. Senta aí, amor. Agora sai. Lá, Lelé, senta naquela beiradinha, ela faz o que uma fez, amor. Deixa ela fazer. Senta lá e joga a neve pra cima. Senta, Lelé. Não, joga a neve pra cima.